Hidup ini penuh dengan teka-teki. Adik-aku benar-benar bersedia menghadapinya. Makan sikit kek, Kak. Terima kasih. Mai. Makan kat situ, Ika, Ya? Putri masih belum boleh bercakap? Belum lah, Kak. Sepatah perkataan pun belum boleh bercakap lagi. Agaknya kan, dia lembab macam bapak dia. Cepat. Kat situ. Tapi kan Ika, Kak risau. Kita bawa dia untuk consultation? Ish, tak perlulah, Kak. Dia okey je tu. Kan, sayang? Kita kena kuat ya Ika. Tabahkan hati. Kak faham. Benda ni bukan senang. Tapi dia ni kurniaan Tuhan. Kita jaga dia sama-sama. Awak jangan risau. Sayang. Say something, please. Ya Allah. Katakanlah semua ni tak benar, Ya Allah. Tolong, Ya Allah. Can you please take Putri to daycare? Tak, I kena pergi sekarang. Please, kejap aja. Because I have important show to attend. Dia, she is your daughter too, okay? Faham lah, ini tu. Please, kejap aja. Putri. Jom. Nak pergi daycare cepat, simpan Putri. Why you don't repeat the same thing? Putri, please, Putri. Mak dah show penting hari ni. Putri, kita kena pergi sekarang ni, Putri. Jom. Yes, I'm coming. This is very important to me, please. Wait. No, I'm coming. No, wait. Seorang musician apa yang lebih penting daripada impian I? Tapi sekarang Aduh, aku baru saja susun semua tu kot. Kak ni tak ada jaga anak ke? Habis semua. Weh, ya pun janganlah marah budak kecil kan. Bang, dia bukan beli pun, dia letak balik kat situ. Agak-agak lah. Budak kecil. Aduh, agak-agak lah. Ya kakak, okey kan? Okey. terima kasih ya. Aduh, budak ni lagi ke? Dekat dalam luar buat kerja masalah aje. Tak erti jaga anak ke kak? Kalau susah sangat, buang je senang. Hey, mulut tu jaga Jangan nak celupa sangat. Kerja jaga kedai je lah. Orang luar tak akan fahamkan perasaan I. Aku
pun nak keluar dengan tenang. Tapi sekarang... cepatlah, aku nak gerak ni. Sekejap lah, Putri. Sayang, cepat. Putri buat macam tu. Putri. Tengok dia buat lagi benda tu. Memanglah, bila dia stres dia macam tu lah. You tak tahu kan? Sebab you tak pernah ada dengan dia. Bila you pergi doktor bawa dia, you tak pernah ada. You termarah aja. Hei, aku tak boleh lah dengan dia ni. Apa? Senang lah. Za, are you okay? What's wrong? Don't worry. I really understand what you're feeling. No matter what, kelainan bangsa ke, religion or anything, I'm a mother, so I know. The most important thing is don't give up. God is always with us. Yes, hello. Where were you? You janji nak datang kan? Doktor tunggu ke doktor tanya tau. For once, behave like a father lah. Aku tengah kerja. Oh, you seorang je kerja. I tak kerja kan? Za, aku tak boleh dah. We need to do this together, okay? For 8 years. Sekali pun you tak pernah dengan kami. Gimana pun tak pernah dengan kami. We need you. Your daughter need you. Za, aku malu dengan dia, Za. Oh, you malu. Kau faham ke tak? Oh, malu. Ha? Oh, I macam mana? Ha? You tak fikirkan I? You kan, every time I need you, every time your daughter need you, you keluar dengan kawan-kawan lah. Aku kata tak boleh, aku tak boleh lah. Jangan kacau aku. Dia janji selalu akan ada tepi I. Aku cinta dia sepenuh hati. Aku percaya dia akan ada untuk kami. Tapi sekarang, diam. Diam. Tapi sekarang, diam. Tapi sekarang Putri diam. Diam. Ibu. Putri, Ibu sanggup lakukan apa saja untuk Putri. Ibu sanggup korbankan apa saja untuk Putri. Putriku, Putri sayang Ibu. God is always with us.